Assalamualaikum guys. Waduh guys, waduh guys, ada odol-odol naik mobil guys. Waduh ini guys. Wah, ada ondel cantik guys. Wow, kamu mau kemana ondel-ondel? Aku mau jalan-jalan main prosotan. Wah, keren. Kamu mau kemana nih? Sama aku juga mau main prosotan. Aku mau ikut. Wah, mantul guys. Ayo guys, kita berangkat guys. Ayo kita berangkat. 1, 2, 3. Bam baram bam bam baram bam bam baram bam bam. Bam baram bam bam baram bam bam baram bam bam. Tudut tudut tudut. Wow. Wah, udah sampai guys. Wow. Mantul. Wih, ada pesta prosotan guys. Wow, keren. Waduh. Wah, pesertanya banyak sekali ya guys. Waduh. Ayo kita mulai aja guys. Satu-satunya guys. Bebek guys. Wow, paling depan nih guys nih. Siap, meluncur. 1, 2, 3. Wis. Wow, mantul guys. Wow, ini kita mundur dulu guys. Biar nggak ribet guys. Mantul. Wow, ada mobil guys. Ada mobil. Ayo, wih, mantul guys. Wow, keren guys. Waduh, ini andal lagi guys. Sambungannya guys. Wow, bagus guys. Dia melebihi batas guys. Mantul. Wah, ada motor guys. Ada motor GP guys. Siap, meluncur. 1, 2, 3. Wush. Waduh, mantul guys. Sekarang yang ini guys. Sekarang yang Minion. 1, 2, 3. Wih, ya lolos guys. Wah, waduh guys. Ada ayahnya nih guys. Squid Game guys. Ih, serem guys. Oh no. Wow. Ayo guys, kita berangkat guys. Oke. 1, 2, wow. Wah, ya duluan guys. 1, 2, 3. Lolos guys. Mantul guys. Wow, ada ayam guys. Petok. Wow, mantul guys. Siap, meluncur. Wow, mantul guys. Satu lagi guys. Gajah guys. Berangkat. 2, 3. Wis. Mantul. Wow, ada sita guys. Ada sita. Wih, serem guys. Wow, dia lolos guys. Wah, ada ikan hiu guys. Apa nih guys nih? Ikan paus. Wow, wis, mantul guys. Wow, ada panda guys. Wow, mantul guys. Wow, keren guys. Waduh, ada apa nih guys? Ada cumi-cumi apa udang lobster ini guys? Udang lobster guys. Siap berangkat. Wow, mantul. Waduh guys, ada bebek guys. Coba guys, kita naik guys. Mau nggak dia guys? Wow, nggak kuat guys. Wah, mantul guys. Ayo guys, berangkat lagi guys. 2 lagi guys, meluncur. Wow, mantul guys. Wow, sekarang ada ondel-ondel guys. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Waduh guys, ada ondel-ondel dimakan harimau guys. Waduh guys, serem nih guys nih. Harimau makan ondel-ondel guys. Seram. Wadidaw. Ayo guys, kita tolong dia guys. Kita ambil dia. Berangkat guys. Wih, mantul guys. Ada lagi guys. Wow, mantul guys. Wow, keren. Wow, ini guys. Berangkat guys. 1, 2, 3. Wih. Wow, mantul. Ini guys. Mantul guys. Selamat guys. Ada guys. Nah guys, 1, 2, 3. Berangkat guys. Wow, mantul guys. Ini guys, taruh dulu guys. Wow. Wah, ada ondel-ondel tanpa mata guys. Seram. Nah guys, kita meluncur guys. 1, 2, 3. Wow, mantul guys. Wah, ada ondel-ondel memble guys. Berangkat guys. 1, 2, 3. Wow, mantul. Hai kamu, si cantik. Mau nggak main prosotan? Aku mau ikut main prosotan juga. Karena aku udah jauh-jauh nih berangkat ke sini. Aku mau ikut main prosotan. Wow, oke kita berangkat. Okay. Hei, aku main prosotan. Iya, oke. Ayo kita berangkat. 1, 2, 3. Betul. Uis. Mantul guys, mantul. Wah, ada ayam pitik guys. Kiit. Wah, hidup nggak ya? Wah, bunyi guys. Ayo guys, kita prosotin guys. Main prosotan. Wis. Wow, mantul guys. Udah penuh guys. Wadidaw, ada ondel-ondel guys. Wow, coba guys. Wow, coba guys. Ini mau nggak guys nih guys? Siap? 1, 2, 3.
Aduh guys, kacau guys, seram guys, tapi seru juga guys. Coba lagi guys. Nah guys, satu, satu, dua, tiga. Wow, mantul, mantul guys. Ini guys, wah kasihan guys, capek dia guys. Wah sekarang coba guys, yang mana guys nih? Yang mana ya? Wah coba deh, yang kecil dulu nih. Yang Red Lady Sports nih guys nih. Coba guys, wow. Mantap guys. Tiga. Wow. Wow. Mantul guys, nyangkut guys. Oke guys. Waduh, waduh guys. Waduh guys, ini mantul guys nih. Mantul nih guys nih, ondel-ondel guys nih. Iya. Nah, ondelnya guys, cantik guys. Mantul guys nih. Aduh. Keren badai ini guys nih. Oke guys, terima kasih guys. Wah, ini guys ada lagi guys nih. Coba guys. Mobil truk guys, truk gandeng main perosotan guys. Coba guys. Nih. Wow. Siap. Siap ya. Nah, ini kita rapiin dulu guys. Siap. 1, 2, 3. Wow. Mantul guys, mantul. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa di like guys ya, dan subscribe bagi yang belum guys. Terima kasih guys. Terima kasih.